lomunye usivumela Ephesians chapter 4 22 to 24 ayatabelele nomhlabeleki lokho nesithweni yabo ukuthi ngendlala indumiso phambi kwalameva ngendlala indumiso phambi kwaleziyembezi uzakuzolela uNkulunkulu ayasitabelela abazabaleli nabahle egameni likaJesu siyaphela emabhayibheli. Hallelujah. John 11 verse 43 verse 44. 43 44. Say lo sivulele Ephesians ufunda la only 4 verse 22 to 24. Ephesians sifunda verse 22, 23 and 24. 4. Hallelujah.
Siyabonga manje leli singisi ngasilingibhalalela kahle lophethe lihumusho le-English akasifunzele lo verse 43 na 44. Haleluya. Lapha efonini yakho mangathi kulesingisi futhi ungasifunzela ngala isingisi. What he has said is, Jesus told him in Lazarus, come out. The dead man come out. He said, and this bread, we tried off the leg, and they clothes around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Hallelujah. Amen. Wathi Jesu umlenti ngomuntu okufanele hambe. Ufuna lelo la ngikubele Swati. Umlenti ngomuntu ekufa noma ingubo ethuна. Grave clothes, take off grave clothes and let him go. Hallelujah. Ephesians sifunzele lapho kwabaseFesu. KwabaseFesu 4. Umrani umuntu lomzalo wesibili usakuqala. Lose onakala ngethulani kotekotu. Nentiwe nibe basha emoyeni nasengqondweni yenu. Amen. Yembazani umuntu lomusha lowadalwa wafuta nguNkulunkulu nekuthula nangekungcwele neliqiniso. Amen. Another one. Siyabonga abakhosini bendlela somandla sefunziwe livulapho. Siyacela Nkosi emakhosi sakhe sifundzise, sikhonzise Nkosi namhlanje ngalo egameni laJesu Kristu. Siyokhuluma ngaphansi kwesihloko lesithi how did you respond the calling of Jesus Christ? Because sonke la khona ngoba singibile leader. Lisilindela kuJesu but uresponde njani wena? Hallelujah. Uresponde njani kulolu mpilo lwakho lwensindiso? The call of salvation. Amen. This is the message bathandekayo yanamuhla ngomuntu la embulile mina bengiprepareile bazalwane. Ngekwami ngiprepareile ngencwadi leMakhosi la Joash aya Elisha malangena kokugcina gula. Bengiprepeleleyo ukuthi ngiyokhuluma ngayo athi Nkosi njengoba ngilwa ngidzinga lusinto lwakho uthi Elisha wamnika imicilisholo wathi cilishela wavula ifasitela wacilishela wamnika imvubu wathi strike the ground washaya kathathu. Elisha wakwata wathi bekutaba ngcono ukushaya kayi-5 but because you strike three times you will overcome your enemies 3 times. After that you will be defeated. Bokufuna wende wenisise mina bengiprepareleyo but the Spirit of God wathi akusiyo imessage yanamuhla maybe yalenye ilanga. I will talk about it ngalenye ilanga but today ngifuna ukukhuluma nganayo indaba yokuthi wena njengoba wayiliva likumemele etsindisweni uresponde njani njengomntwana kaNkulunkulu. Yesu siyabona ukhona la kodwa uresponde njani kule calling. Uma sibuza livemose kuJohane lithi Lazarus wagula boMaria bathumela Jesu ukuthi lo nomthandzako noma your best friend is sick. The Bible says Jesu wathula wangabanaki. Hallelujah. Bahamba wangashona lutho. Uma sebahambile uthi bafundi bakhe sambeni seBethania ngoba Lazarus ulele. Bathi bafundi bakhe nakalele utawuvuka mose. Hallelujah. Wathi Jesu Lazarus ufile. Bathi yebo utawuvuka ngesikhathi sokukhala kwempilo. Wathi Jesu asambeni namuhla Lazarus ufuna avuke nini namuhla. Hallelujah. Bayahamba baya eBethania. Bayeva bosisi Lazarus kuthi Nkosi yedwa. Bayagijima bayomhlangabeza. Bathi lona mthandzako ufile. Uthi Jesu akakafulele. Utawuvuka uthi Maria ngiyathi Nkosi ukuthi utawuvuka ngemalanga okugcina. Uthi Jesu today you will see the glory of God. Namuhla uzobona inkazimulo kaNkulunkulu. Uthi nimbekephi? Hamba ngikhomba lethuna.
nje namfuna ukukhumula uNkulunkulu ingubo zokufa akwembathise ingubo zokuphila leti ingubo zimbili ayila umbatha yokufa kodwa umbatha yokuphila. The choice is yours. Hallelujah. Uyakhethela umbatha yokuphila noma umbatha yokufa uyakhethela. Hallelujah. iBhayibheli lithi kufa kwangena nge-Adamu. Uma sifunda njengoba in the book of Romans uApostle Paul ngokuba kufa kwangena ngemlungu Adamu kodwa kuphila kutenga Jesu. Abuye Jesu in the book of John chapter 10 verse 10 uthi lisela nalita alithi ngokweba nokubulala nokubhubhisa kodwa mina ngize ukuthi babe nokuphila babe nokuchithile. Jesu ufuna kumnika ukuphila lokuchithimalo. Inkinga yinawo ukuresponda njani. Respond correctly to the calling of Jesus Christ. Ute nokuphila lokuningi lokuchitheka kuyathathela, take it or leave it. Akabangane ngani. Hallelujah. Apostle Paul encwadini yabase-Efeso ukhuluma ngokukhumula umzala nenkanuko yakhe. Hallelujah. Uthi bazalwane njengoba nilithiwe naresponda kuleli lito lenu khumulani-ke umzala nenkanuko yakhe bese nembatha umuntu lomusha loqonela develop the character of Jesus Christ. Ngithi ninesono sangene Edeni kwangena kufa ngesono but Jesu wethu emhlabeni kwachitheka igazi likaJesu sanikela i-DNA yasezulwini. Basinika i-DNA yasezulwini asisafani na-Adamu. Adamu loya ekufeni kodwa thina samukela Jesu lokuphila. Hallelujah. Uthi Jesu in the book of John 14 verse 6, I am the way, the truth and the life. Mina ngiyindlela ngiqiniso nokuphila. Hallelujah. Angakho yakubaba ngaphandle kwami. Nginale message namhlanje ngibona kaNkulunkulu. Mzalwane wami lothandzeka ngithi mina e-Eden kwangena sono. Samsusa umuntu ensimini yase-Eden. Kwangena kufa wathi uNkulunkulu njengoba wena Adam you failed to obey my word. Nawadla kulesiya ithalo lenthe ungasidli uyakufa nokufa. Uyakufa nokufa. Bathi Jesu nakafika ukhansela indzaba yokufa nokufa. Usinika kuphila. Wena sekukuwe ukuthi umbatha yiphi ingubo. Namhlanje ntomemetele mzalwane wami. Kuthi thatha leyo kuphila. In the benefit. And you will develop the character of Jesus. Nabantu batakubona ukuhambiswa kwakhe unyathela njengaJesu bakubona ungakakhuluma ukuthi lo mntwana kaNkulunkulu lo akahambi njengabelive. Namhlanje babadlele Nkosi uJesu kuhlangahlangene kwenziwa yonke kukhupha inkinga kakhunyulwa lengubo lenzalo. Yebo barispondile bazalwane to the calling ye-salvation bangena. Hallelujah. Kodwa nje inkinga sihamba siboshiwe. Asiphume ekhunyula sala naleti ngothethu. Asiphume kumkhulula mlomzana. Haleluya. Sinemanga sinjalo sisemabandleni. Sinemzondo sinjalo sisemabandleni. Sinemagqubo sisemabandleni. Kunekwahlukanana emabandleni okuya kwenyama. Haleluya. Lokho group yakhe mina ngihamba nalapha. Nami ngiye kule group yakhe. Ngihamba nalapha. Kunaleka bavisisa ngqondo yabona lo ngiyamvisisa. Lokho ngathi ngimuva kahle. Haleluya. Ngakho yenyama leyo ngithande kahle. Uma sasi develop the character of Jesus Christ. Uyakusinikeza thando sobathando sibe moya munye. Uthi njengoba mina laba besimunye nani manibe munye, nibe moya munye, nibe nhliziyo nibe mqondo munye. Oh yes. Hallelujah. Amen. Bali bomagama la Jesu. Ngitomemetela namuhla ukuthi TBGN. I don't know ukuthi isikhathi TBGN singanani. But namhlanje ngizogeza tandle engathi ne-TBGN. Whether you take it or leave it is up to you. Uma mina uNkulunkulu maybe sakampitela kule indawo. Asangekhe TBGN ufuna ukushiya nale message. Kuthi namuhla wena uNkulunkulu ufuna ukukhumula le ngubo. Ayila uyavuma noma uyala kukuwe. Bathi ke ngeke ukhona ukuqhubeka uyababona labanye babhajatiswa ngamandla kaMoya Ngcwele. Babhajatiswa ngoba bakhumule le ngubo yokufa, bambatha ingubo yokuphila, base badevelop
develop i-character yaJesu wasithi neBhayibheli nakasifundzela make lapha uthi bese niba nale character yaJesu Kristu ilokuphila uNkulunkulu ungukuphila mawudevelopa le character yaJesu kusho ukuthi wembatha ingubo yokuphila. Hallelujah. In the book of Romans chapter 13 verse 19 uApostle Paul ukhuluma lamagama uthi ngakho yembathana uNkosi uJesu ninganakekeli inyama kuvusa inkanuko wayeswambatha ingubo lenguJesu lenguphila inyama ngeke ibe namandla empilweni yakho. Ngifuna ukutshela namuhla mzalwane wami inyama ihlula kangaka abambathi ingubo lenguJesu wena uyafuna ngokuba kuthi enkosi yami kule stage lokho sofana noPaul lapha encwadini yabaseRoma chapter 7 la athi khona Paul lele ngifuna kukwena ngiyahluleka kukwena nawu kule stage lele ngifuna kukwena ngiyahluleka kukwena lele ngifuna kukwena ngithuka ngiyakwenda mina ngikhona umthetho waNkulunkulu ngengqondo kodwa ngenyama yami khona umthetho wesono. Haleluya. Bese uyakhala Paul maye mina muntu wosize ubane yokukhulula nomzimba wokufa na ngoba uyeva khona ukuthi ngempethe kanti ngempethe umzimba wokufa. I need someone ofika ngikhulule kunomzimba wokufa. Haleluya. Nakasukuthi makabonga uJesu ngendodana makabonga uNkulunkulu ngendodana yakhe uKristu Jesu leyeke umkhulula kulomzimba wokufa. Hallelujah. Amen. Jesu wafana nomtimba wethu wokufa wasifika endabeni. Hallelujah. Sayohlala phasa ngendena ngomzekeliso eGuja kuna Chief Khumalo la yes kuna Chief Khumalo ubeka imiyalo uthi la kule sifunda lenkusakuso akungabikho umuntu lobulalako. Uma ngaba khona lobulalako ngiyawuthatha sidumbu lesifile ngimbophele sona bese ngiyamthatha ngalesithombe ngiyombeka entsabeni. Haleluya. Bantu balalela beva bathoba bathi ngelinye lamalanga ngoba khona lo wentaphutha wabulala bamtshela ukuthi ngwenyama sowulele mlanzeni ngwenyama ufuma amaphoyisa kaChief hambani mlanze nimphethe la enkundleni ngwenyama ubulaleleni uthi ngwenyama ngokuyimistake uthi ngithemine nedilobulalako kuyoboshelwa sidumbu asithathe lesidumbu ayobekwa nasentabeni uthi ngonyama ngiyaxolisa Nkosi ngiyimistake uthi Chief Khumalo lalelani ngikukhulumile ngifuna kwena example ngawe ngwenyama uthi na next time ungabikho lotobulala uya uthi masotsha akhe noma amaphoyisa kaChief umbopheli ngwenyama nalesidumbu basithatha kusiyasidumbu basibukisa ngwenyama babukana ngebuso bayambopha bathi ngechain ngemaketani bathi ngendidi khaqa mfaleni nombeke entsabeni ayamthwala bayomlahla entsabeni. Haleluya. Khamba kwamalanga bekunconywana lelanga lokuqala ke valo ufike nje ukuthi ukhoshele nesidumbu la sibukene nesidumbu la bathi kwahamba ekuseni noma emini kuyashisa emini kumakhada secala kuphuma liphunga akasakhombo nyama mbeketelela liphunga. Haleluya. Siyaqala sikhipha amanzi isidumbu lamanje esidumbu angena emlonyeni babukene uma timbethu kuyamncane wahluleka kubeketelela timbethu wamemeda ngevile elikhulu ngwenyama entsabeni ebusuku nemini uyameneda. Haleluya. Wo mina muntu wosizi ngobani oyangikhulula kulo mzimba wokufana every day uyamemeda tiyamncane tibungo akafeel comfortable uyafisa kwangathi khona longamsida. Wo mina muntu wosizi ngobani oyangikhulula kulo mzimba wokufana. Haleluya. Bayeva abantu basegudwa nala ukuthi ngwenyama uyamemeda ufuna isito bathi siyesaba ngoba inkosi lelendile inkosi lekhulumile. Haleluya. Wo mina muntu wosizi
memeta. Ngalenye lamalanga kuqhamuka a foreigner from USA. Iyafika iyalenda la. Iyabona tourism. Nakafika uyeva uyamemeta. Wo mina muntu osizi. Le voice igcwele sisizi nokukhala. Mbalo yakhulula kunomzimba wokufa na. Iyalalela na tourist evele bengikhala. Ithi what is happening? Bathi lo ubulele. Hallelujah. Uphule mthetho wenkosi yenzawo. Amen. Inkosi beyishaya imithetho ukuthi singabulali yabulala. Manje lesibhumbu iboshelwe nalesibhumbu. Umvakhala ufuna umuntu otamcaca amaketane lesibhumbu laboshelwe naso lesibhumbu. Bizememeta wo mina umuntu usizi. Ngubani umuntu mbani omkhulula komzimba wokufana. Iyazinteka lo foreigner. I want to help that man. Hallelujah. I want to rescue him. Take me to the king. Hallelujah. Amen. Nakafika uyafika uthi king. Kunomuntu lomemetayo. Voice lengitsizako. I want to go and rescue him. Isinkosi ufuna kumrescue njani? Uthi ukhala ngokuthi mbani. Lo yamkhulula kulomtimba wokufa. Ngifuna ukukhulula yena ngene mina. Mkhulule ubophe mina nalesidumbu. That's inkosi your wishes my command. Wathi mthatheni bamthatha. Bamkhumula. Bathatha le foreigner bayibopha. Yasesikhundleni sokuthi kufelo I will die on his place. Esikhundleni sakhe. From today I will be his savior. Namuhla ngiyoba umsindisi wakhe. Bayamthatha ngonyama uyajabula. Uthi who are you? Uthi I am Jesus the Son of the living God. Where do you come from? Uthi I'm coming from heaven. Hallelujah. Uthi njengoba ngikhululile. Go and sin no more. Hamba ungabusola. Hallelujah. Just wafana kufa kanokwenyama. Kwenyama wakhuluma sona sokufa. Kwenyama wasindiswa. Kwenyama wakhithima wathi someone from a foreign country came to my rescue. His name is Jesus. From today I will follow him. From today I will follow his commands. Hallelujah. Ngifuna ukuthi wena mina namhlanje ukhona Jesu ngosesezulwini. Yehla wena. Utokukhulula kulomtimba wokufa. But you are rejecting the salvation of Jesus Christ. You are rejecting the deliverance of Jesus Christ. You are living even on a pilago. But Jesus came. Utela kutokukhulula kulomtimba wokufa. Akunikete umtimba wokuphila. Namhlanje ngisayothandaza. Funa ukuthandaza special prayer. Nemuntu lathi Nkosi uJesu. Bengisithwele lomtimba wokufa. Kwanele manje. Namhlanje ngiyafuna ukukhulule. Ingubo tasethuneni sisale thuneni. Bese ngiphatha ingubo tokuphila okunguna phakathi. Ngoba uthi Jesu lokholwa ngingena kasaye efele. Udlule efele ngene ephileni. Yeke ephileni okunguna phakathi. Lokholwa indodana kaNkulunkulu. Ngizomemeza lethi BGN. Angifuni bathandekayo ukutwa ingateni ubutwakeni nginiketwe chance yokushumayela phakathi kwenu. Ngizogeza izandla namhlanje. Uthi umuntu lofuna ukukhulunyulwa ingubo yokufa namhla. This is your moment of freedom. UNkulunkulu utela ukukhulula. Hallelujah. Ngiyothandaza. Hallelujah. Nathandaza nawe Lord. I am tired ngale ngubo yokufa. Yes, Nkosi uJesu ngizwile izwi lakho. But indlela engiresponde ngayo bengakarespondi kahle ngoba ngihambe naleto yokufa, ngahamba naleto notane. But today ngiyacela ukukhulula kulomzimba wokufa. Ngiyacela Nkosi uJesu umkhulule, ukhulule ingubo tasethuneni. From today ngifuna ngibathathe ingubo tokuphila. From today inkambo yami iyashintsha. Angeke ngisahamba njengayitolo. Ngivula ipage elisha, a new page ngempilo yami. Ngifuna kubhalwe kabusha. The Bible says bathandekayo amagama yalotshwe encwadini yokuphila. Mawubukela Jesu but uma ke uhamba kabi liyascratchwa noma beliscratchiwe igama lakho uqale kahle but wahamba wahluleka. Today uNkulunkulu ufuna kumloba igama lakho encwadini yokuphila. Ngifuna ukuthandaza nawe. Hallelujah.
ngifuna kuthandaza nawe. Usho njalo uNkulunkulu in the book of Ezekiel chapter 33. Ndodana yomuntu ngibheke ukuthi ngumlindi. Uma ubona inkemba yehla, shaya icilongo, ngizoshaya icilongo eTVGN. Ngizoshaya icilongo inkemba yokubhubha yehla. Inkemba yokulahlekelwa ngunaphakade yefile. Uma ufuna ukubalekela ukhona Jesu namhla ufuna ukuqhaqha lengubo yokufa ayithwale yena akuthwalele uthi thwalele is enough. All your burdens was onto you. It is enough. Today ngifuna ukuthi mina ukhona Jesu lo ngakhasta yonke imithwalo kuya kuthwalela. Manje ngithi siyahlabelela abantu abayahlabelela la ngifuna ukuthandaza. Zemthandazweni bathandeka. Ngifuna ukuthandaza nemizalo lethi Nkosi namuhla ukhulume ngokubona mina. Ngifuna ukuqala kahle. Ngemi ngonyama lento uthi Jesu amkhulula ngabiyela ngabulala but today ngifuna kwenda kahle angisafuni ngibatha lo mtimba wokufa ngifuna inkululeko. I want my freedom, I want my deliverance. Hallelujah. Asingamangethi nyawo sibenethi nyawo bayahlabelela lolothi ngithandaza nawe ncekukathi yaNkulunkulu phakamisa isandla sakho umekethi nyawo uthi Jesu lo uvuma phambi kwabantu nami ngiyavuma phambi kwababa nengelosi. Hallelujah. Namhlanje ngithe Jesu ufuna ukukhumula ingubo yokufa umbathe ingubo yokuphila lo ngunaphakade ufuna ukukhumula igamento yethuna umbathe leyo yokuphila. Siyahlabelela abazalwane siyema ngetinyawo bese lolothi ncebe yaNkulunkulu pray with me. Raise your hand. I want to pray. Your life will never be the same again. I want to promise you ukuthi indlela lebo uhamba ngayo yoshintsha. Hallelujah. Siyabelela bathandekayo. Sima ngetinyawo. Sela bathi mfundisi ithandaza nami phakamisa sakho. Ngifuna ukuthandaza nawe.